lesikhathi lesi ke sitawukhulumisa indzaba lenkulu kakhulu ibalekile lendaba lena lapho khona sitawubuka emagama latholakala eBhayibhelini lathi umhlaba emhlabeni luthule elithulini nemlotse emlotseni kusho ukuthini lokho lamagama lawa uyathola encwadzini yeEcclesiastes chapter 3 verse 20 lokuyincwadi yemshumayeli lebhalwa nguSolomon siphinde futhi siwathole lamagama lawa encwadzini yaGenesis incwadi yaGenesis chapter 3 verse 19 lathi uNkulunkulu njengoba wathathwa wasusa wathathwa elithulini utawubuyiselwa elithulini ngoba vele uluthule kuyavakala now indzaba ke lebaluleke kakhulu ke lena ngifuna siyibuke ukuthi lisho ukuthini leBhayibheli nalithi umhlaba emhlabeni noma ke luthule elithulini umlotse emlotseni sizabe sibukisana lokho indzaba lebalulekile lena ngoba iphethe ingqikithi yemuntu iphethe kuphila konke kwemuntu iphethe yonke ilife cycle yemuntu kumqoka ke lokho ukuthi umuntu ayilalele kuze si understand ukuthi yini lo mlotse emlotseni kufuna sicale sibuke le announcement yekutalwa kwemuntu sibuke ukutalwa kwemuntu sibuke ke manje lokutalwa kwemuntu sikhuluma ngale process yalokutalwa kwemuntu yalokubunjwa kwemuntu bese sesibuka ke manje lokwehlukana kwenyama nemphefumulo lokho sekutasilide la kunayo itopic le bayibakhulume ngayo bathi kune life after death ukuthi yini le life after death ikhona imvele into enjengaleyo bese sesiyendlula sesibuka inikeke sesibuka futhi nayo indzaba yemadloti ukuthi emadloti ke aqhamukapi yini emadloti kuyavakala ansurasa nini ansurasa kuyavakala asiqhubeke ke nendzaba yethu bazalwane sisithathe ekuqaleni sithi ke sibuka le first phase yekutalwa kwemuntu kutalwa kwemuntu kuthatha 12 months kuyavakala kutalwa kwemuntu kuthatha 12 months sathi ukuthi kumithwa kwemuntu kuthatha only 9 months but kutalwa kwakhe le process yekutalwa kwakhe ithatha 12 months now let me bring it to you let me break down the 12 months the first 3 months kuba ngile announcement ukuthi kutawudalwa umuntu ngile announcement ngile orientation ngiloku prepareisha lokho uNkulunkulu uprepareisha umphefumulo awatise ukuthi wena usawuhamba emhlabeni uyotalwa akawuveli nje awugagadlele but uyawunika isikhathi ekuprepareisha andlule uNkulunkulu ato prepareisha wena ndvodza ukuthi wena sawutawutala umfana noma ke sawutawutalisa aphindze andlule atshele nalomtali nalomake sikubonile lokhu kuma Noah nakatawutala Samson sikubonile lokhu kuMaria nakatawutala Jesu sikubonile nanamhla kuyendeka lokho it's just that many people understand ikhuluma kaNkulunkulu let me make an example ngami mina ngingakayitholi imfana wami weqala ifirstborn a lady ngambona in the realm of the spirit ngambona amuhle aliswane lolubovana loluhle kakhulu emahlandla uNkulunkulu angibonisa ngalireport lathi ngibone nginemfana lo indvombatane ngamthanza lo mfana lo labanyeni laba interpreter leliphupho leli lombono lona bebangitshela bathi ngutokoloshi loyo ngutokoloshi bayakuloya mshana ngiyakhumbula nje namalume angitshela kanjalo bayakuloya kuphupha uneliswane ngutokoloshi bayakuloya but let me bring it to you this was an announcement by God because lolo swane leso sithombe leso solo ngaba naso ngathi nangithola umfana weqala I believe it was after a year lo mfana wayeng exactly lokulengakubona embonweni kuluswanelo luhle lesizanzanyana nanyalo umfana nami muhle that's my firstborn muhle watalwa ngaSeptember kuyavakala uNkulunkulu wayenda le announcement kimi kuyavakala so le first 3 months kusuke kungile announcement nanyalo uyakwenda uNkulunkulu lokho it's just that many people understand abakwati makakhulumile uNkulunkulu ukuthi wena utawukhulelwa labanye abakunaki labanye bayibacabange baku-interpret ngalenye indlela now let's come to the 9 months noma ke kule process ke manje yekwakha umuntu lo 9 months ngilowe kukhulelwa lokhu umfana ahlale eswini asesibuke ke manje lokubunjwa kwalomuntu ukuthi umuntu umbumba kanjani lithi livla uNkulunkulu encwadini yaGenesis 2:7 uNkulunkulu wambumba Adam ngelithulu lemhlaba Adam wafuta uNkulunkulu kuyavakala Adam waba ngumuntu wase uNkulunkulu yamphefumulela Adam wase uba ngumuntu lophilako ngoba somphefumulele umoya wekuphila emakhaleni before amphefumulele Adam wayengumuntu lode kuphila kuyavakala now kule process lena ke mabili ama process kunale process leye kubumba
ya physically le kubumba ngelithulu lwemhlaba. Bese kuba nale process yesibili ke manje le kufaka kuphila. Mine ke as a husband, as a man, mine ke njengendalo yaNkuluNkulu lonebuNkulunkulu, mine ngenda le process yeqala leye kubumba ngekwenyama kuyavakala. Bantwana babunjwe ngimi, ngibabumbile. Ingako labantwana bafute mine, ngibabumbe ngekwenyama, ngabamolda ngamanzatela, ngabamolda baze bangifuta labantwana kuyavakala. Ingako bonke abantu abami bafute mine kuyavakala. Ngeke nje kuthiwe umfana ubunjwe ngimi bese sofuta icolleague yamakwakhe lasebenza naye. Ngeke kwendeke lokho. Ngeke kuthiwe umfana ubunjwe ngimi bese ufuta umngani wemkami lasebenza naye noma labadibana naye etinkozweni noma kuphi. Ngeke, ngoba umfana ufuta lalamoldile lalambumbile. Bami ke bafute mine ngoba babunjwe ngimi. Bese ke mangiqedza kubabumba mine bese uNkulunkulu uta nemphefumulo so yabaphefumulela sebaba ke bantwana labaphilako kuyavakala. Seyiphelele ke le process kuba inyama kuba nemphefumulo. Ngicela kusebenzisa kushiya eceleni moya because moya sesigaba lesinye namhla ngidawuhamba ngalokubili kwemuntu kuyavakala. Sesitholile ke ukuthi kulumbana kanjani ke lokubili. Umphefumulo usuka kuNkulunkulu, inyama isuka kimi ngimine lengimoldako kuyavakala. Now bese sekufika ke isikhathi sekuthi sewuyafa ke lo muntu. In actual fact ake ngichaze ukuthi kufa yini. Kufa ngulesikhathi lokubili lokwahlanganiswa nakudalwa umuntu, lenyama leyeta nami nemphefumulo lowalethwa uNkulunkulu. Ngalesikhathi sekwehlukana sekuhamba they are separate ways. Lokho kuhlukana lokho kuye kubese sekubitwa ngekuthi kufa kuyavakala. Kuthiwa ke kufa ke lokho kwehlukana kwenyama nemphefumulo. Inyama ke ibuyela back emhlabathini la yathathwa khona. Ingako ke sekuvela lamagama ethi umhlaba emhlabeni noma ke luthuli eluthulini kuyavakala. Latholakala encwadzini ye-Ecclesiastes aphinde atholakale nasencwadzini yaGenesis chapter 3:19 kuyavakala. Bese ke umphefumulo ke wona sewubuyela back kuNkulunkulu. Lokubuyela back kwemphefumulo kuNkulunkulu lokuseparate ke ngilo lokubitwa ngekuthiwa kufa kuyavakala. Now ngifuna ke bese sesibuka ke manje nayi inzatshana lencane lethi yini ke ikhona yini into lebitwa ngekuthiwa yi life after death. Lokhu ukuthi asiholela ekuthenini si understand nene ukuthi umphefumulo uyapi kwendekani after death emadloti bobani. Asenichaze nako mawukhuluma nge-life after death, in actual fact it's a statement lesishalo noma ke impilo emva kwekufa. Si statement lesikhuluma bantu nje basesitaladini labede kujula ngelwati naNkulunkulu kuyavakala. Ngoba kude into lebitwa ngekuthiwa yi-life after death. Let me bring it like this. Moya umphefumulo ude i-life, umphefumulo ude i-death. Umphefumulo u-everlasting uphila phakade because umphefumulo usuka kuNkulunkulu. uNkulunkulu uphila kuzowe. Umphefumulo unezowe, unale everlasting life kuyavakala. So umphefumulo awufi, lokufako ngilenyama. So lokwendekako akusiko proper now that kukhona yini impilo after death, ngoba umphefumulo lokuyimpilo, umphefumulo nempilo into leyi-one. Umphefumulo noma ke impilo ayifi, impilo iyimpilo. Lokufako inyama, lokwehlukana inyama ibiyele emhlabathini. But umphefumulo wona mawuphuma usuke solo uphila, uchubeka solo uphile kuyavakala. Futhi ke let me explain this. Ngalesikhathi umphefumulo sowuphumile enyameni ubese sowuphila even much better. Umphefumulo is always alive ngoba umphefumulo uhlala uphila. Noma kugula lenyama kodwa umphefumulo wona uyaphila. Kufika isigaba sekuthi lenyama bese seyahlukana lo mphefumulo kuthiwa ke inyama ifile. Umphefumulo usuke ungafi, usuke wona solo unjani uphila kuyavakala. Bese kwente kanjani ke lapho? Lo mphefumulo nase uphumulela enyameni
so uphila even much better because ngalesikhathi ulanyameni le nyama beyiucompressor le nyama beyiwendisa lokufunwa ngiwo le nyama bewucinzetela le nyama ayinamandla lo mphefumulo bohudula le nyama bowudonsa matima asengikube kusele njengana itruck nayo lethwala imoto le moto le truck lethwala imoto nayo ethwelele imoto ihamba nato iyahamba nato yes tiyayesinza kodwa yatethula le imoto ibese seyihamba even much better ngoba ayisasindwa ngilutho unjalo ke nemphefumulo waphuma umphefumulo kule nyama lesinzako ubese sokuba even much better lokho ke sekusilidela esigabeni lesilandzelako lesithi yini ke lidloti kuyavakala ngicela ke kuyibamba la uma ngibuya sengiyachaza ke manje ukuthi lidloti yini lidloti livelaphi bantu abanyenti basokoliswa ngemadloti labanye bayabagcizetela ukuthi bayothwasa labanye bayabagcizetela ukuthi bawakhonde abendelelwa yini lidloti lalela prophet Wandile akulethela akuchacha ngetindzaba temadloti kwanyalo inkosi inibusise tatayi.